Mwongeye kwirirwa bakunze bo mu Rubohero TV, ni Clementine Irakarama n'ubundi uri kumwe namwe kandi ubakunda. Nk'uko twabiganiriyeho ubushize, twabonye uburyo wakwikorera akazu gafite ishusho ya kare, ukadukora noneho ari twinshi. Twari tugeze kuri etape ya gatatu. Muze mwongere mubirebe ni gute wakwikorera akazu gafite ishusho ya kare ari twinshi cyane, ariko tugeze kuri etape ya gatatu. Ubushize twabonye ukuntu twafuma utuzu twacu tubikoreye icyarimwe ari twinshi. Twari tumaze kurangiza etape ya kabiri, reka dukurikizeho rero etape ya gatatu. Nk'uko tubizi neza rero, mpora mbibabwira buri munsi, umurongo uhuye nawo bwa mbere ucisha urushinge munsi yawo, murabibona. Uwa kabiri ukanyuza urushinge hejuru, uhita winjira muri ka kazu kawe ugiye gutangira gusoza. Warangiza ukanyura muri ya nguni yawe twagiye twikorera. Mwarabibonye akamaro k'inguni zacu, narabibabwiye. Duhise dukubitana na 20, uranyuza urushinge munsi y'umurongo wa mbere uhuye nawo. Nurangiza uwa kabiri urawuciye hejuru. Nurangiza wongere winyurire muri ya nguni yawe. Murabibona, iyo umaze kunyura mu nguni uhita ubona imirongo ibiri y'ubudodo ihita yikora. Kongera ugacishamo urushinge munsi y'umurongo wa mbere, uwa kabiri ukaba unyuze hejuru, ugahita winyura nanone muri ya nguni yawe ya ruguru. Murabibona neza. Tumaze gukora indi mirongo ibiri, uracisha urudodo urushinge mu kadodo kabanza, akandi gakurikiyeho uraba ugaciye hejuru, wongere imbere. Urabona nanone ni utudodo tubiri, akambere ugacishamo urushinge munsi. Murabibona. Uribaza utese ndagira muri aka kazu gakurikiyeho gute? Uhita winjiriramo hano ucishije urushinge munsi y'akadodo kabanza, warangiza ukinjiriramo hano uciye hejuru ya rwa rudodo rwawe rutambitse, ukinjira muri ka kazu ugiye guhita unyuramo uzamuka muri twa tuzu twawe wikoreye. Ugahita nanone ujya muri ya nguni yawe. Nta nguni uba ugomba gusimbuka mu gihe uyigezeho. Kongera ugacisha urushinge rwawe munsi y'urudodo rubanza. Komeza wizamukira wigira muri ka kazu kawe gakurikiyeho. Duca muri ya nguni yawe wikoreye. Maze rero buri gihe cyose umaze kubona ubudodo bubiri, akambere ugaca munsi, ntabwo ushobora kuharenga atari kubigenje. Kongera ukicira munsi ya rwa rudodo ruhagaze, rutambitse waruciye hejuru, ukongera ukinjiriramo hano. Iteka ryose akazu k'ibumoso niko kabanza gukoreka mbere. Maze gukora utudodo tubiri, akambere ukagaca munsi winjira mu nguni yawe. Maze kubona tubiri, akambere ukagaca munsi winjira mu nguni yawe ya ruguru. Nk'uko nabibabwiye, ushobora gukoresha ushaka ukoresheje ikirindi cyangwa agatwe k'urushinge, byose birashoboka. Dukoreshe agatwe k'urushinge, biterwa n'ikikoroheye. Hano twabonye ubudodo bubiri, akambere uragaca hehe? Munsi. Ngere winjirire muri ka kazu kawe ko hagati, uzamuka ujya mu kazu gakurikiyeho haruguru. Ngere winjirire muri ya nguni yawe
wikoreye. Buri gihe iyo uhuye n'imirongo ibiri uhera munsi y'urudodo rubanza, warangiza ukinjira muri ka kazu kawe kugira ngo ukore ka kazu gakurikiyeho. Buri gihe uca munsi y'urudodo rubanza uhuye narwo, ukinjira kandi ukanyura muri ka kazu ko hagati winjira muri ka kazu kawe k'ibumoso, kuko buri gihe niko ubanza gukora. Uca mu nguni yawe, ugeza ubudodo bubiri burabonetse, urwa mbere ukaruca munsi igihe cyose, ukongera ukajya mu nguni yawe. Indodo ebyiri zirabonetse, urwa mbere ukaruca munsi. Iteka ryose ugomba guhora ubyibuka, kandi iyo umaze kuruca munsi uhita ujya mu nguni yawe wikoreye. Indodo ebyiri zikaboneka, urwa mbere ukaruca munsi, kongera uca munsi y'urudodo rwa mbere kubitanye narwo, winjira muri ka kazu kawe ko hagati kugira ngo ujye muri ka kazu kawe ko haruguru, ugahita winjira mu nguni yawe wamaze kwikorera. Utudodo tubiri rero ukabura tubonye, akambere ukagaca munsi, winjirira hano mu nguni wikoreye, ukabonye nanone ubudodo bubiri, urwa mbere ukaruca munsi, bivuga ngo urwa kabiri uruciye hejuru, ugahita winjirira hano uciye munsi wa murongo wawe umanuka, ugahita wongera ukicara hejuru ya murongo wawe ukurikiyeho umanuka, winjira mu kazu kawe k'ibumoso ugiye kwikorera, ugahita ujya muri ya nguni yawe. Ubudodo bubiri ukabura bubonye, urwa mbere ukaruca munsi, uza winjirira mu nguni yawe. Nk'uko nabibabwiye, ukoresha icyo ushaka, kaba gatwe cyangwa ikirindi, ikikoroheye nicyo ukoresha. Munsi ya rwa rudodo rwa mbere winjirira hehe? Muri ya nguni yawe. Ubonye ubudodo bubiri, urwa mbere ukaruca hehe? Munsi. Wibuka ko hari n'ubundi bubiri wasize aha ngaha, akambere ukagaca munsi. Nyire nk'uko mugenda mubibona, aka kazu ka mbere k'ibumoso kari kugenda kuzura, warangiza ukicara muri ka kazu kawe ko hagati, wigira muri ka kazu k'ibumoso ka ruguru, ugahita winyurira muri ya nguni yawe. Ukimara kunyuramo uhita ubona ubudodo bubiri, urwa mbere ukaruca munsi, urwa kabiri uba uruciye hejuru, winjira muri ya nguni yawe. Bakunzi bo mu Rubohero TV, ni aha rero dusoreje etape yacu ya gatatu twifumira utuzu twinshi icyarimwe. Ubutaha tuzarebera hamwe etape ya kane, tunasoza twerekana uburyo noneho twa tuzu twinshi tubaye twiza cyane. Murakoze, naho ubutaha. Murakoze cyane. Ni Clementine Irakarama ubakunda.